Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Karen, sa bali ti madmadlaw ko kada kayo kini Marco Ne, anya maninday taan adlaw mo ayan si Karona. Ay narigat ti agsasao Karen. Ngam basta, adda talaga ti madlaw ko. Anya? Sika talaga. No anya day taan adlaw mo, ibagam tapno ang mukmat. Sa bali ti kinadagkat yo iti tunggal maysa. Saanan ang normal day jay a kinadagkat yo, no gayem laang ti pangibilbilangan nyo iti tunggal maysa. Ay, kunak lakit din no anya day taan adlaw mo. Oy, Rona, di ka man agsasaol iti uray anya la dita. Saan nga umanay apang ibasaram latan ti madmadlaw mo, ako nam. Ngam Karen. Ay na, huston Rona, jakon kayat adenggen dagita nga ibagbagam. Awan metla ang kinapudno na dagita. Nagkamali ka iti madmadlaw. Ala, wanan. Ngam sapay ko nagbiddotak nga agpaiso iti pampanunuta. Apay ka di nga inayaban nakman nandito dagos mo, love. Imbagakmat nga intun bigatak pa'y nga umay. Love, ada nga min tinasken ama amwam. Maburiburan ti panunot ko. Iso nga inawagan ka. Apay, anya ka di deta, love. Love, amom ka di? Naku na kanyak ni Rona. Asabali ka nun ti madmadlaw na kadata. Anya? Oh, love. Amok anadlawnan nga adda relasyon ta. Iso ang madanagan ang unay. Ang mga naibaga na kadagiti gagayim ta. Oh, Anya ti aramidan ta, love. Diyak kayat amaamon ti kaadwan ti may papan kadata. nala. Di ka agdanag. Agtalagak matkat kini Rona. Sana chismosa day jay. Patsik adi na iwaras ti kunana anadlaw na kadataadwa. Sapay ko mga rod takas ta, love. Tanumaamon ti daduma. Sigurado, dakkel ti rumswa aparikot. Apay ka di akasla na puyatan ka, pari Marco. Ha? Suyab dita. Kasla di mo pa yun, nakagudwa day tara, aramidam. Makatulturog ak nga rod, pare. Apay, sa dino tinapnapan na midirabi pare. Ay na, Di kaya naturog. napuyatan ak nga rod. Kasano? Nagpatpatnag kami ang nagisistorya kini Karen. Anya? Apay, napan ka dagos na, pare. Saan pare? Nagsarita kami, babae ni ti cellphone. Anya? Anya nga tinagsaritaan nyo, pare. Agasam man day ta. Uray lang nagpatpatnag tinagsaritaan nyo ako nam. Pare, masyanak nga rod kini Karen. Tapay. San mo't nakakaasi tapno kasyam. Jay sitwasyon da nga agasawa. Ay na pare, saan tayo nga mo ti husto ang mapaspasamak iti nagbaitan da nga agasawa? Iso asan arumbang ang makibiyang tayo adagos kadakwada? Basta pare, aramidak amin nakabailak. Tapno matulungak ida. Siguraduam lang ang makatulong ka pare. Ang mga numainayon ka kay di aparikot. Anya? Ne, kaslad da kayat mo asawan iti day nga imbagam, pare. Ay kat adaking ka pare, no kami ti ka ipapanan na. Anya? Mala, agtrabaho da di pare. Tapno malpas adagos da di paparamid ni boss. Kayat mo kaditibag, manang? Ay katuna. Apay, regaluan nak itibag? Dayto man manang. Uray bag mo dayta. Ne, apay, katno dayta dyan nakita ka regalo ti asawam kan ka. Ay, ado la amin. Ado ti amuna day jay nga amor.
Ay na, di ka kat agyaman tarigalwan na ka ti asawam. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Adula amin ko na ngarod. Tila pagluluksawam ka rin. Di ka kat maragsakan. Manmano ti kasken ko na alalaki. Huston manang. Alawanan, iyag mo nga rodan na itabag. Ta siya kung ti mangusar no di mo kayat. Ay na, saan ka talaga amaawatan ka rin, ading ko? Mangantan bakit? Naluton ti masida. Mangan ka lang ang amor, jak pa'y mabisin. Ay narabiin ba kayo? Mangantakit din tapos maturog tan. Apay ay adagulit ka, amor. Mangan ka laang ano mabisin ka. Apay, di ka aya makapangan no di nakasango. Apay, ubing ka aya. Ne, apay nga bakit? Apay akastamat tanda giti sa om. Kasano? Makapasuron kan tumang amin. Awan mo kadakas kadagiti imbaga ka. Ay napalawan ka man langan. Tamangan no nakarkaro tirurod ko kan ka. Madadaay ti oras ko. Nay, apay ngay bayaw. Si kamutan ti aglablaba. Sa dino ay tinapanan ni Karen. Saan nga iso ti aglaba? Sa badumot ita, awan ti serrakda. Ay na, kat mo talo alawas asan anagaw awit asawa kipag. Anya? Talo alawas? Apay, sa dino ka di tinapanan na. Kat no nangalay ti boarding house na iti sentro ipag. Marigatan ka no aginawid. So nagboarding iti sentro. Anya? Kat naman ulaang nga oras ti biyahe. Ay na, bayamon no iso ti kahit na ipag. Ay unay matanday jay akabsat ko. Kalaat matanday ta desisyon na. Wano, adda ti diyo pagkinkinaawatan, bayaw. Awan mo ti ipag. Ngam iso ti jak maawata. Tadi sakbay ng boarding. Ay bakla ang amangan kat agungat mutan. Ay, unay ang ti kabsat ko. Ngam alabay am. Kasaritak to. Amom ka di tidagus na. Wanipag, bayam, taytad kundukin ka. Kunak nga ro da sarong kara kita. Ngamada ka no ti seminar ti Jesudat. Iso ajak mo't lang madanunan, ije tagus na. Pare, adaman lang ti kahit ko damagan kan ka. Anya tayo mare. Ngam sapay lang kumata di mo tagidaksen. Ne, abay, anya ayang amin na ita mare. Takas lang madanagan ka. Kaya't ko lang kumaadamagan no kumusta ti relasyon nyo nga agasawa. Masaya at latawat mare. Abay ka di? Awan, damdamagak lang ah. Punaklakit din o abay. Konsernak lang kada kayo. Mare, kinapudlo na. At dati madlaw ko ita sawag. Ngam si kalaan ti pangibagak iti dayto ha. Ha? Ay katon pare, di ka madanagan. Apay, anya ka di dayta. Awan pa'y matkit iti pamanagnak ko mare. Ngam kas lang amin nagbaliw ti asawa kanyak. Ngam sabay ko ta nagkamali aki tinadlaw ko. Anya? Wan mare, esunaldam mo. Pang-asing ko mata ibagam kanyak. Ay, awan mo ti amok pare. Ngam, apay nga rin kasta tinatawag mo mare. Dinamag ko laang Gaputa kaya't kayo laang ako mustaan kas gayam. Kas tamot gayam. Wan nga rin mare. Ngam jak pala nagtagtagari. Kat sapay ko tabidot ti atap ko. Dito'y matgayam ti ayan ti dagus mo, Karen. Manang. Kat, kastoy ti kayat mo? Agbaybayad iti pagdagusan? Idinto tadakkel di balayo iti asawam?
Dinak maawatan manang. Adayo nga rod ti balay mi ditoy. Marigatan nga agbibiyahe. Ti kunam kit di. Adda ti makagapo. No apay anagyan ka ditoy. Manang, Ado ti mangmangag ko Karen. Agpudno ka man. anya ka di dagita manang. Kayat ko asika ti mangibaga kanyak. Agpudno ka, sakbay a makapungtutak. Awan tinasken nga ipudnok manang. Awan ti sabaling aramidak. Iso adi kay kumamat ag sao iti kasta. Anya? Tanagtangkan pay laang day ta panunot mo? Ado lang nga raw dan ti makadkadlaw. Aglibak ka pay laang? Adakan ka, no dagiti tattao ti patya manang. Ngam iti siyak akapsat mo. Ala, makaamo ka. Ngam no dumteng man ti panawon amarik nam ti bunga ti aramid mo. Sapay kuma, tadi mo ibaga adi ka pinalagipan. Anya, Panawan ka nga rudan. Kat sapay kuma, tas saan ka nagbidtot iti dayto nga inaramid mo. Marco, kasano da ito yan? Positive ti pregnancy test ko. Masikugak at talagan. Ay, saan nga ta nagpaltos da ita pregnancy test mo, Karen? Saan? Kan uray siyang amis mo. Amok iti bagik ama sikugak. Gaputadyak nagbinulan iti dua bulan. Anya? Di nakitaan iti kasta Marco. Ibagam no niya ti aramidan ta. Oh, Apa yan nagsanay ka? Di mo ibaga nga di naktunungan iti daytoy. Gaputa nagayatan tamat. ay ayatan ka, Karen. Iso nga iwanan ta na itagbalinto nga anak ta. No kayat mo? Agdanatan. Sigurado ka kadi iti dayta, love. Uwen, honey. Naragsakak. Gaputad danton anak ta. Kat gapu iti dayta. Masiguradok aditan ton pulos agsina. O sige. Ay na, maragsa ka na. Gaputa si dadaan ka amang suporta kanya. Ay ayatan ka, Karen. Iso asaan na mabalin abaybayan ka. Ngam agawid akpay, honey. Ado pa'y dagiti arwatak ajak inawit. Ang mga nusan kanton nga agsubli no agawid ka pa balayo. Ay na, di ka madanagan. Agsubli ak nga agsubli. Gaputa sa anak kon anaragsak iti sidong ti asawak. Awanin ti ayat amarik na kenkwana. Okay. Sige nga rod, honey. Urayan ka. Unani, ket uray dinak itulod. Amangan no adda makakita kadata. Narigatan. Agyaw manak. Gaputa nagawid ka matlangin, Karen. Asawak. Ay na, nabanugak iti biyahe amor. Aglisi ka man ket di tarwangan. Tau mo nagak. Karen, kapay ka di akasta ka. Kasangsangpot mo lang. Yung kasta ka. Imbis kumamaragsakan ka. Hay, adula amin. Bakit? Oh, apay akas ti panagkitam kanya. Adda ka di rugit dito'y rupak. Karen, Ay na, di nakitaan itikas na. Marurudak, amor. Ha? Karen. Apay akas tamat ng tilangam. Lima kay ka. Manula ang aldaw ajak nagaw-awid. Ngam kastakan. Karen, agpudlo ka man kanyak. Anya ka diti mapaspasamakin ka. Kawawid mo lang, yung kastakit din ti bagbagam kanyak. Yan apa nga imakar kay ti dagos mo. Napan ka sinarungkaran iji address nga inted mo kanyak. Yung kunada nga imakar ka. Apay adi mo impaka mo kanyak. Kan apay adi ka makontak. Ah? Amor. Kan maysa, mapanak iji opisina yo. Ngam kunada aman manukan na sumrek. Apay Karen, sa dino tinapnapanam, kadi ka mat ngarud na awid.
Ha? Apay, sumbatan na kumakaren. Anya ka di tinatagsan ang makagapo. No apay nga aramidom dagit abanag at di nagmanlaang pinakaamuan. Hey, ad-ad dalakit di anakarik na ak iti bannog, gapo iti nakaat at idug nga speech mo. Ang malang, tapno di mo matkun ko na, sung batak dagita ang saludsod mo. Imalisak iti dagos ko, gaputa sa anak kon akomportable ijay sigod adagos ko. Agkurang ti supply iti danom, ken naariwawa, gaputa kaabay na ti inuman. Kit ijay mat nagakarak, nagmayat ti lokasyon na, ngam agparigat ti signal. Iso adi nakmakontak. Ken kanayon ngamin asaan anasaya at tirik na. Iso ang kanayon nakaglangan. Jakon impakaamukan ka, gaputa amok nga agdanag kan tumanen. No kasta, awan gaya man ti karbang amangam mo kalagita karen. Ay na, dito'y kapayman, amor. Mapan ko alaan dagiti daddo mga arwatak, takurang ti aramatak ijay dagos ko. Agsubli akmat laang adagos, gaputa italaang nga awan ti trabaho. Wala. Ala, amin akayat mo nga alahan dito'y balay. Di kan lapdan karen. Gaputa amok at di ka matlapa igawid. Anya? Anyan ti kasta nga nararamid mo, pare. Pare, Nagado a babae dita. Ngam nipay mo't karin ti pinilim. Uri awan anak da iti asawa na. Nakadadael kalat ta iti pamilya, pare. anya nga ro ti maaramidak. No siyak tinakaipay iti ragsak kini Karen. Anya? Unay dayta nasumbat mo, pare. Talaga man naging bubukod ka, pare. Naibagam dayta. Gaputa si katayan ti atensyon na. Ha? Kunamlaeng agtatal na ni pare Amor, pare. Ngam di mo lang mo. Amunan ti amin, may papan ka na kayo. Pare Diyos. Gayem ta dayjay, pare. Nasaya ta gayem. Ngam jak amukin ka. No apay ang nabailam aliputan. Di ka man mang dadaal iti aldaw, pare Diyos. Ala, makamu ka, pare. Adaking kadaytan, no di mo kaya ti paisoro. Ngam ipasigurado king ka. Di kan tupulos agbalin ang naragsak. Nga uri si kati pinili ni Karen. Pare Diyos, anya ka ta tinagkurangan. Tapno kastoy ti mapasamak kanya. Pare, saan asi katayan ti parikot? No di kat ti asawa, kanti gayem ta. Pare, awan ti gayam ko nga ulag. Pare, Nakasaysaya at kanya, nagkakadwa tayo. Tilikutan ti amin. At dagayan tilimod nga arabid tayo tasawag. anya ti plano mita, pare. Diyagon kaya't aganin na tasawag, pare. Nasakit tinaramid ta. Kamdiyak may tured aganin na ti babay. May pagarup ko anak ema. Ngapsal may gayam. Iso pinapano kon. Katurag danadan. Katarabidan na ti kayat na. Pare. Aniyan ang nagalas ti aramid mo, Karen. Manang, Nagsingpot ni Amor. Ngam apay nga insukat mo pa'y laang. sinurot ko lang tirik na, manang. Rikna? Nga uray ammom asaan ang maiparbang? Ay namanang, dinakman sermonan akasta. Amok ter aramida. Ammom ti aramidam. Ngam apay nga rod akasta ti inaramid mo. Alaman? Apay aya apakibibyangan nak namin, manang. Kabailan nakmat kat abyagan ni Marco. Wan, kabailan na ka. Ngam si aasawa ka. Kan maysa,
Nagmayat tibiyag mo iti sidong ni Amor. Ngam insukat mo lang kini Marco. Ay, di mo tagibasitan ni Marco manang. Ala, makaamo ka iti biyag mo. No dayta klase ti panagbiag ti pinilim. Adang harod kan kadaytan. Ngam sapay ko ma, tadi kan to agbabawi intun madanon ti aldaw. Kablaawan ka, Amor. Napaduras mo gahayaman ti negosyong. Agyaman ak manang. Awan mo't ngamin ti sabaling asikaswag. Iso nga, imbukbuk ko na tinegosyo kiti oras ko. Ay, sayang. Ha? Ne, apa yan nagsinay kayo manang? Sayang talaga. No kumangaminsan ang nagloko ni Karen, tinasaya at kumati pa nagbiag na ita. Anya ngay ita, masikugmanan, kat agab-abang dapay laeng. Kaslaawan ti ka plano-plano da iti biag da. Kasla kunada nga agab-abang dalatan nga agnanayon. Anyan nagpwesto ti kasta. Pasensyakan iti ading ko Nadakamat ko man ang tikabsat ko kan ka. Nalagip mo kat nga rodan tinapalabas. Awan na niya man na manang. Naklon kunti amin. Talaga siguro kasto iti gasat ko iti biyag. Iso nga imbes adadailag ti panagbiag ko. Gapu iti pan nakapasakit ko. Ingad ko kit din ati nagtrabaho. Husto ka ading ko. Day tatirumbang nga aramidam. Sangwamatan ti para iti bukod mo abiyag. Dakkel mat gahayamon ti tiyan mo, Karen. Kabulanak nga minan ita manang. Kabulanam ita, ngam apay si kapay lang ti agbagbag kat ti inauna nga anak mo. Di mo kadiam mo, ama kapadakas iti masikog ti agbagkat iti nadagsan. Awan mo't nga min ti daddo mga agawir manang. Kat ni Marco ngay, Napanaki kumboy. Ket iso nga imay kami, ta umayak kumabumulod iti kwartam. Usaran mi kumano aganakak. ay na, daytan ti ibagbagakken ka. Agtrab-trabaho ni Marco. Kan makikumboy iti tunggal Domingo. Ngam awan latta mo ti maururnong yo. Ultimo bukod yo apagtaangan. Di na maikagumaan nga agpatakder iti uray basit la kumaabalay. Gaputa mapmapan ti kwartayo iti bisyo na. Apay, kasta ka di nga agnanayon ti biyagyo, ading ko. Manang. Dayta ti ibagbagak idikan ka. Daytan ti bunga ti pananglipot mo iti asawam. Kita man ni Amor. Nasayaatan ti panagbiag na ita. Ay naman nang di munda kamatin tinagan na. Di mo kaya't adenggan, gaputa mapaypayswan ka, kadag iti ibagbaga. Pare Diyos. Ne, apa yan pare? Agdumdumog kamay. Pare, apay nga taakas to'y tiriknak. Adda anak mo taniti bukod ko pamilya. Ngam sa anak latan ragsak. Ay na pare, addaan kan iti bukod mo a pamilya. Angam nakadadail kamit iti maysa a pamilya. Ha? Kiti sumat pare. Apay, nalipatam ka din. Pare Diyos. Pare, saan ngamin anasayati naramid mo? Nagado a babaya na waya. Ngam ni pailaan ka rin asi aasawa tinayat mo. Ay, Pare, ure anya ter aramidin nyo. Talaga saan ang maiparbang day tangay naramid nyo. Iso asaan ka naragsak. Gaputa ure di mo ibaga. Amo ka makunkonsensya ka iti day tangay naramid mo.
Di ka mang dadaal iti may sa pamilya, gapula ang itibukod mo apagragsakan. Gaputa saan nga agnanayon ti kinaragsak mo, nuad da tao a masaksaktan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.